khona ingane intombi lenkangala uthi ye nayifika le nto senkulunkulu ithi ewe wena lo zuzumusa namhla sizokhuluma ngalo musa lesawuzuza namhla sintokhuluma ngiyabonga baleshona ngasiphula namahlonde bazalane ngisami bathi nesashusha manje lethi nawuna ngifakazi yebo Amen. Amen. Basi baselinzilele thina bebangadi ukuthi abaninzile nayaJohana uthi ngilizi lebavela khona emhlabeni kaSiyalizi bebankulu bebangadi ukuthi bona bagazelani bebathi bona nje bagazi umuntu kanti bebagazile inkosi yasesizweni lenkosi lekumyona namuhla sihlangene nayo wanqoba thuna asengangiyethu bebatshela abafundi bakhe asaxoxa athi ngelanga lesithathu idawuvuka amen kulabafiki sinelo uNkulunkulu esimkhondako lo uNkulunkulu wanqoba thuna haleluya nawucela bazalwane manje sike kuMateyu 26:36 Jesu athanaza eGetsemane Jesu uhamba nabafundi bakhe waze wefika eGetsemane wathi salani ningesaba Isaya kuyokhandaza naye wathatha phezulu nemabodzana namabili asebedela waqala ukukela umunyu usizi wathi kibo umphefumulo wami ulusizi kuze kube sekufeni salani nini kanye nami usayothandaza ngikhothi namuhla Jesu bekathandaza nawe umzalwane ungathandazi usengabi umzalwane nawe umzalwane ungafundzile usengabi umzalwane kude ilanguage live ngaphandle komthandazo emthandazweni ngiyashona khona amen emthandazo namhla silizele emthandazo silizele labanye basuka khashana betelana stories kanti nabo stories zalive nabe emthandazo kude Jesu bekangathandazeli njengathi namhla thina sithandazela imangaliso Jesu bekathandazela imangaliso bekathandazela budlelwane bakhe namuhla engathi nathi lesingeni sesithandaza singathandazela imangaliso yona siyayifuna futhi ekucaleni ngayicaliswa uyati ukuthi tonke into siyasifuna futhi titawukanzela kunabazalwane abavulela ibandla abakavuli ibandla abafunile ngeje abavulela ibandla ngoba beve sisusana ngoba beve ukuthi ya nami ngifundisa khona ngiyakufuna abazalwane kuvulana nangemthandazo nakuye nefika usukungaqali khona Jesu bekathandazela budlelwane bakhe namuhla kunemihlangano yabazalwane engayifani emvakasana emhlabeni ezivulekela isikole nasifika emhlanganweni kuthiwa makedlamini isivulele makedlamini isivulele makedlamini isivalele kude lomva kokuvalile ngoba basuke bangathi emthandazweni sithandazana ingabe usonto lihlukile nemihlangano sonke nisuke sifole ilastifona khona amen silinza ngale sithandaze sibonge uthi Jesu abafundi bakhe asatawuphilisa bebalambile uthola sinke yangomfana kuselela uthatha lesinka nalefisho beyabonga kwabezulu ethi nasibonga uyathi babe nakephi lesibhawu ithi lesimba ngabe usutashiba ngani ngoba kude nami bese sikwa nje nanama nyankomo imnanatele utasingenye namathi hayi mani lo mama yakwaziwa asemthemba kaisa nangafika ngathi lesikwanesi davela sisikwanesi kanoma senisidlile ngoba bakwakhe ngathi namaphilisa Jesu bese yemini yensabeni lapho khona ukhola khona imali ethatha imali ethanda kusasile lekhulu yensabeni nasethela kumphethe wakho ulasifika sithandazela sifole manje simeme lo muntu uthandaze nasekhishini lakho nokuphela amen mina lokuhlungisa izikhala nathi ngifisa ngiyamthike lapho suyami uthi semabuya ayakho uyangifa khona uthi Jesu nakasabuya asasifike isithungu uthi bakhuleni bahambe uyahamba uyothandaza uyobonga nakabuya ubuya sonemali ukhanza ngokuhamba sekuphelile ungabo washo sohamba kwemali ngoba yena asale budlelwane namuntu asashonzeni thina sitena suka nakasathi
Senkosi. Manje bangibhathele ekhaya bamadebezi. Ngathi namuya ngamasabuni. Abuya ngathi akadekezi. Hla. Angabuyela bayamkhuluma. Senkosi. Maye ngiyabonga. Isaye kuyokuhlangana nebazalwane. Wena ubesusa kuyalusa ekhaya. Uyangiphathela, uyangibonela. Bese ikhristu akangeni. Ngisabuya. Esha ngithi bamfakani namashumayela nithi kude lasemakhaya. Kepha mina angaboni lokho. Ngithi hawu ngibafihla ukasefuna imphanayo. Manasa ngabethana zenale imphanayo. Ngathana ngithanaza Nkosi. Beba bemeda ngabasinakashayo nemivimba yakhe saphila. Kepha namhlathi ngasipractice. Ngisho bamfaka efuna abagula abathi sithatha iPanado. Abathi thethwa. Uthi nokuminatha lePanado. Umadisa simala ukuthi Nkosi yami. Nayi angiladi iminikelo. Nginikela sandisa. Manje sechebenge nemeko. Silenzile bazalwane Nkosi. Sibonile. Uthi kana kasathi Nkosi lakafika phambili. Uthi deyinyuka uyeZibet. Uyenyuka uyakhetha abangani nasungulu. Akathi ekhe ngoba bekwehla lawo. Bemtofuna khambili. Bathi nawe ngifuna la. Unazo balendlu nathi. Labathi bangani bami hey uvela thina 626 mina ngisana. Mina sebengi. Kwalise sakwati. Ngicabanga thina bonga yethe sakwati. Mina nje ngiyamhlonipha. Ngokukhonza. Ngivele ngithi nobaba ngingavela namhlanje ngiyamkhelela angike sakwati. Ngithi bayentana abancane lephambili. Kepha ngumuntu wamkhethela. Wathi hamba uElizabeth. Uyakhethela abangani. Naso umphelo uyakhethela kuwe. Uyakufihla. Akufihle, akuvikele. Bathi bathi hey kune626. Athi mina ngoba bamangase. Nasithi siyakholwa bazalwane sisebenzi siyadikhohlisa. Ukholwa lokuyibona lokunemisebenzi. Ke wafika emsebenzini ngiyaxolisa. Sahamba sakalofisa sonke balokho. Sathi nasifika ngeva nasilekhaya ukuthi bekunifika. Angizange sekumva shumaye emsebenzini. Mama Nkosi. Yebo bathi hayi badlala Nkosi sebeyashumila lekhaya. Yakubona sonke emsebenzini. Kanti kwashumela njalo evangeli. Ngoba phela sibabona ngemisebenzi. Impila lemisebenzi. Nangabe wena uthi uyakholwa. Sibuya amatingu. Athi khamba kwakho akusindweni. Uthi lesawufana nayo. Stabandweni. Silingisela sambe nje ngethambo yakhe. Kepha hawu shame. Yebandla selicela. So hambile. Hawu yena Nkosi yami. Mina ngathi nje. Lebelafisa. Yena manje na uthi uyakholwa. Uyigcobele nje yakho asenuvumela. Umuntu athi khona uphakeme. Phela wena usosindisiwe sokemahlombe. Njengoba nje kunemahlombe akho. Bathi ngalo muntu la umpita ngisakhuluma ngabo. Iyakholwa ngoba ke usuthile nemahlombe. Nami ngingemahlombe. Ngiyasanda kakhulu. Ngiyacela ukuthi nakukhale la izoma lethu.